Chama cha kutetea mabata maalimu nati ni cha wata mukhomo wa alimu wiyoko na uyonga mwahetho wa serikali yombanite kuyanisia kuthukumizwa vyuo kwa wiwano wake uthukumiwa nati na nzama ya kuandika alimu ya TSC wa mwaka wa 2025 muhimu nene wake na ndo wa nati James Mugo ndikuno aweta alimu mayekonia na mubingo wa skulu nthini wa siumo ile siukite na minister mwa wake somo niwelete kuosa ndeto ii kwa uito tachukia balua chake chambe obisine Benjamin Mwaka nukutueleze. Very good. Nat ni alumililia alimu mathithu wa maisio kithia maskulu ni vindane ya muvingo siumo ile siukite etho wa serikali hithiani siokulwa kuthukumithwa kwa CBL ngwatanio iweni na TSC ya mwaka 2021 kufikia mwaka wa 2025 nthino ilungu sionthe si ile Ithieta chama twina thina na serikali kana mwandika wa alimu ula wita wa Teachers Service Commission kana TSC nundu TSC mwini ulona biti wa mwanza niwe na ile kunenga alimu mwongelo wa mbesa ilate wanie twinayo si katika CBA ya 2021-2025 serikali yalea kwika kilatu wetete mugomo wiko lakini yeka kilatu wetete twidi mugomo ki mugomo is not a matter of, it's not a hobby. Mugomo ni process, it's a process, ni procedure, yani tiketi kila no yuti that iko meagi ningi nati weta wiwano no ile kuthukumithwa kwa ilungu ile tiwa kwendekethia alimu mwongelo misala impya ato ni wiwano wekiwe saini TSC tene muno na ule vile ya kuthukumithwa thikie kuyania agreement isu itai mbesa ya wiwano wakana economy yanthi ya improve alimu makanengo mbesa na niwo economy yetha na improvement isu ni mbesa ite makwani na desi mete makwani niki na alimu makanengo mbesa isu oyu kana uni ona bai mundu etha ineno kwa mugomo isu te mbesa ila yo wetwa kana inatuma finance bill yeju etha kapana ine mbesa siewe ni we tene this is not a new thing. It's an old matter. Itumikenge cha mokomo ne kumesukuma serikali ikalile kuandika alimu ma junior secondary yani JSS alamethitwe mikomoni na kuia serikali imane kandarasi ya kutoa musukumola nat ikueta ithiungamia taiti alimu asu onde mas absorbiwe katika terms cha permanent na kwitha me pensionable na mayi warriors chebinda ila yithitwa yivitu kumela mana ile kwitha me aandike na taiti nundu mfumo wa kutrain alimu diploma nunokie na vya alimu train te P1 tenda alimu alama train P1 onde maandikwe mamopiwe no kana withie atine tha na alimu me kwanganga kunza na masukulu maina alimu Mwiyi munene wa kinandu wa nat na wakulia minister mwe wa kisomo Julius Migosi Ogamba ona nyokumba umunene ndino wa kuthinikia maunungu nisio amokelitwe ni alimu na kuthukumithwa vyo kwa CBA kuinengo mustali wambe Ministry of Education ni kwa atie CS mwe kana minister mwe ulane wetu kuikia kana tu kuikwatia kana niti ukwatia ni anake ona itina kwati yongi mwe wa labor afro mutua onaketi asiati nundu ministry ya labor niyo yungamie mabata ma uthukumi itha ima kosa atitikila alimu mesochoka ni meuthi strike mwalimu ni muthukumi abua athukumi ala maandika wa muundani akathukuma muundani ewanite na mwene makeegwa nai mutau ni ukathele na silingi 3,000 na tiambia uinengwa silingi 2,500 na wabika kati wikiwa ukanengwa 2,500 no yima wibika kati no ithonoka na wile onengwe ndoende yana kuima wiya yembe ute nikana ukeai mundu lo kuandikite yu nienda tewane no kuongela ila mbesa kana ndu ongela na akaumia mbesa na mituke akaongela woza yembe yagu kaendea na wia kou kitili tau vilingo wa mauvo kumava musini wa Ilovi nye nito Benjamin Mwaka.